Reka ngusuhuze kandi ngushimire kuba uduteze yombi. Reka tugaruke ku makuru yanditse mu binyamakuru bitandukanye, yaba ari uyu munsi ndetse n'ejo hashize. Inkuru rero iri ku gihe.com ivuga ngo u Rwanda rwitabiriye imurikabikorwa ry'ubukerarugendo i Cannes. U Rwanda rwitabiriye imurikabikorwa mpuzamahanga mu bukerarugendo riri kubera mu mujyi wa Cannes mu Bufaransa, aho ari icyo gihugu Afurika kimaze kwitabira iri murikabikorwa inshuro eshanu. Iri murikabikorwa rizwi nka International Luxury Travel Market ILTM ryatangiye ku itariki ya 6 Ukuboza rikazarangira ku itariki ya 9 uku kwezi, aho ribera mu nyubako isanzwe yakira ibikorwa bikomeye bya Palais de Festival. Urwego rw'igihugu rw'ubukerarugendo RDB ari narwo rufite ubukerarugendo mu nshingano zarwo, rukaba ari rwo ruhagarariye u Rwanda. Iri murikabikorwa rihuza abaguzi, abagurisha n'abafatanyabikorwa mu bijyanye n'ubukerarugendo baturutse hirya no hino ku isi. U Rwanda ruhagarariwe n'abagurisha serivisi z'ubukerarugendo bigenga, baryitabiriye babifashijwemo na leta binyuze muri RDB. Itsinda ry'abanyarwanda bitabiriye iri murikabikorwa ry'ubukerarugendo rigizwe Aimable Rutagarama uyobora Plus Tours and Travels, Manzi Kayihura uyobora Thousand Hills Africa, Yves Shirimumu uhagarariye ishami ry'ubukerarugendo mu rugaga rw'abikorera PSF, Chantal Uwase Kabagambe uhagarariye Eco Community Tour and David Ritingikanga uhagarariye Songa Africa. Hari kandi Eugene Nshimiyimana uhagarariye Africa Journeys, Michael Anderson uhagarariye Ubelax Safaris, Magan Beshet uhagarariye Mapendano Voyage, Kevin James uhagarariye Volcano Safaris na Robert Gakimbiri uhagarariye Primer Safaris. Ukigera aho u Rwanda rwerekanira ibikorwa by'ubukerarugendo wakirwa n'amashusho meza agaragaza ubwiza bw'u Rwanda, ndetse ukahabonera umusobanuro bw'uburyo wasura u Rwanda wifashijwemo n'abahagarariye ibigo bitanga serivisi z'ubukerarugendo mu Rwanda. Umuyobozi w'ishami ry'ubukerarugendo muri PSF Aimable Rutagarama yavuze ko ibi bikorwa bigaragaza ubushake bw'u Rwanda mu kuzamura ubukerarugendo bwarwo. Ati "Turi hano kugira ngo duhure n'abandi bikorera muri uru rwego ruhanitse kugira ngo u Rwanda narwo rugaragare muri uru ruhando rw'amahanga. Ubukerarugendo bwacu turashaka gukomeza kubuteza imbere kurushaho. Ni byiza rero kuba hano cyane muri ibi bihe bitoroshye kubera iki kibazo cya COVID-19, binatuma kandi duhura tukaganira n'ibihugu byinshi byo ku isi, tukababwira u Rwanda mu rwego rwo kugirana imikoranire irambye." Yasobanuye ko abitabiriye iri murikabikorwa ari itsinda rigizwe n'ibigo bigurisha serivisi z'ubukerarugendo bihuriye mu rugaga rw'abikorera RTTAPSF, aho buri wese avuga ariko akanerekana serivisi ashobora gutanga. Uruhande rwa RDB Filbert Ndandari yavuze ko ibikorwa nk'ibi bishobora kuzahura ubukerarugendo bw'u Rwanda bwazahajwe na COVID-19. Ati ILTM ihuriro ry'abaguzi n'abagurisha ba serivisi z'ubukerarugendo buhanitse nk'uko izina ribivuga ni Lux Travel. Igikorwa kije mu bihe isi yose yagezweho bikomeye ingaruka ikibazo cya COVID-19. Anavuga ko iki gikorwa kitezweho gutiza umurindi ubukerarugendo bw'u Rwanda. Yongeyeho ko iri murikabikorwa ari umwanya mwiza wo kumenyana n'abandi bamurika. Ati "Iri murika ry'ubukerarugendo ni urubuga rwo guhura n'abikorera muri uru rwego baturutse impande zose z'isi, tukagaragaza u Rwanda nk'ahantu nyaburanga ku ruhando mpuzamahanga, bityo tugatangira gukorana nabo mu kohereza ba mukerarugendo mu Rwanda, ndetse bagatangira gukorana n'abikorera mu Rwanda mu gihe kirambye." Iki gikorwa rero kitezweho gufasha kuzahura ubukerarugendo. Ku ruhande rwa Uwase Chantal Kabagambe uyobora Eco Community Tour yavuze ko iki gikorwa kibasha kumenyekanisha ibikorwa byabo. Ati "Iri murika ry'ubukerarugendo nitabiriye i Cannes ryatangiye neza kuko inama zose abo turi guhura mu biganiro biratanga umusaruro rwose, kuko bose bishimiye ibyo nkora
kandi biteguye kuza mu Rwanda. U Rwanda rwerekanira harangwa n'ibirango bya Visit Rwanda. Iyo mu bikorwa riri kubera mu nyubako ya Paris Festival. Abantu batandukanye bari kwakirwa, hari kwerekanira ibikorwa by'ubukerarugendo bw'u Rwanda. Iri murikabikorwa riri kubera mu mujyi wa Cannes mu Bufaransa. U Rwanda ruri kwerekanira ibikorwa, hari abantu benshi bari kuza gusobanuza ibijyanye n'u Rwanda. Abahagarariye u Rwanda baruruka mu bigo bitanga serivisi z'ubukerarugendo. Iri murikabikorwa rizamara iminsi 4. Iri murikabikorwa riri kwitabirwa n'abantu benshi batandukanye. Ni nkuru igezweho rero. Dr Sabin Nsanzimana uyobora RBC yahagaritswe. Dr Nsanzimana Sabin yahagaritswe by'agateganyo ku mwanya w'umuyobozi wa RBC nk'uko tubikesha ikinyamakuru igihe.com. Itangazo ryaturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe niryo ryemeje ko uyu muyobozi yahagaritswe kugira ngo abanze yisobanure ku yakurikiranyweho. Isobanure ku byo yakurikiranyweho nyine. Mu myaka ya 2019 nibwo Dr Sabin Nsanzimana yagizwe umuyobozi mukuru wa RBC yasimbuye Dr Ikongo Jeannine. Ntabwo impamvu zatumye ahagarikwa by'agateganyo zigeze zitangazwa. Dr Nsabimana Sabin afite ubunararibonye mu bijyanye na porogaramu zo kurwanya sida, gukora igenamigambi muri iyo ngeri y'ubushakashatsi ku bufasha bukwiriye guhabwa abantu babana n'iyi virusi. Afite master's degree mu bijyanye n'indwara z'ibyorezo yakuye muri Kaminuza y'u Rwanda, ndetse afite n'impamyabumenyi y'ikirenga yakuye muri Kaminuza ya Basel mu Busuwisi. Muri iyo ngeri yabaye umwarimu wungirije muri Kaminuza y'Ubuvuzi Rusange UGHE, ndetse yigishije no muri Kaminuza y'u Rwanda. Itangazo riragira riti hashingiwe ku biteganywa n'Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015, cyane cyane mu ngingo yaryo ya 112 none kuwa 7 Ukuboza 2021 Dr Sabin Nsanzimana yabaye yahagaritswe ku mwanya w'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kubera ibyo agomba kubazwa akurikiranyweho. Izina rya Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Dr Edouard Ngirente Prime Minister niwe wasinye kuri iri tangazo. Ikindi twavuga hari inkuru ivuga ko u Rwanda n'Ubushinwa byemeranyijwe kudasoresha kabiri abashoramari babikoreramo. N'inkuru n'ubundi iri ku gihe.com, reka tuyibasomere nayo. Leta y'u Rwanda n'Ubushinwa byashyize umukono ku masezerano agamije kudasoresha kabiri abashoramari b'Abanyarwanda bakorera mu Bushinwa n'Abashinwa bakorera mu Rwagasabo. Aya masezerano yasinywe azatuma umushoramari w'Umushinwa ukorera mu Rwanda adasoreshwa mu gihugu ari gukoreramo ngo anasoreshwe n'igihugu akomokamo, ahubwo azajya asora mu gihugu kimwe, cyane cyane icyo akoreramo. Ibi ni nako bizagenda no ku Banyarwanda bakorera mu Bushinwa. Amasezerano yashyizweho umukono kuri uyu wa kabiri tariki ya 7 Ukuboza 2021. Uruhande rw'u Rwanda rwari ruhagarariwe na Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Dr Uzziel Ndagijimana, mu gihe Ubushinwa bwari buhagarariwe na Ambasaderi wabwo mu Rwanda Ho Hongwei. Minisitiri Dr Uzziel Ndagijimana yavuze ko amasezerano azatuma Abashinwa bashora imari mu Rwanda biyongera bitewe n'uko bazaba batagisoreshwa kabiri. Ati Ubushinwa ni igihugu kinini, ni igihugu gifite isoko rinini rya mbere ku isi. Muri amasezerano nabo tubifitemo inyungu ikomeye cyane kubera ko hazatuma ibigo n'abashoramari bo mu Bushinwa baza gukorera mu Rwanda, kubera ko muzi ko bakoreraga hano tukabasoresha bagera iwabo nabwo bagasora. Uretse ibijyanye n'aya masezerano y'u Rwanda n'Ubushinwa,
byanemeranyijwe ko bizajya bihanahana amakuru hagamijwe gukumira inyerezwa ry'imisoro. Ambasaderi w'Ubufaransa, ndavuga Ubushinwa mu Rwanda, Lao Hongwei, yijeje ko nyuma yo gusinya amasezerano umubare w'Abashinwa bashora imari mu Rwanda uzazamuka. Ibi ngo babishingira ku kuba ariko byagenze mu bindi bihugu bagiye basinyana amasezerano nk'aya. Ati u Rwanda ni igihugu cy'ijana na makumyabiri na gatandatu gisinye amasezerano nk'aya n'Ubushinwa, andi ijana na makumyabiri na gatanu twayasinyanye n'ibindi bihugu. Aya masezerano yose yateje imbere umubano w'Ubushinwa n'ibyo bihugu bindi. Ndizera ko gusinya amasezerano nk'aya azateza imbere ishoramari mu mpande zombi. U Rwanda rumaze gusinyana amasezerano nk'aya n'ibihugu 15, gusa Minisitiri Ndagijimana yavuze ko bari kugirana ibiganiro n'ibindi bihugu ku buryo mu minsi mike ruzaba rumaze gusinyana n'ibigera kuri 45. Minisitiri w'Intebe n'Igenamigambi Dr Hussein Ndagijimana yaganiriye n'Ambasaderi w'Ubushinwa mu Rwanda, Lao Hongwei. Leta y'u Rwanda n'Ubushinwa byasinye ku masezerano agamije gusoresha kabiri abashoramari b'Abanyarwanda bakorera mu Bushinwa n'Abanyashinwa bakorera mu Rwanda. Ambasaderi w'Ubushinwa mu Rwanda, Lao Hongwei, yashyira umukono kuri aya masezerano na Minisitiri Ndagijimana. Yavuze ko aya masezerano azarushaho kureshya abashoramari b'Abashinwa. Nyuma y'uko kandidatire ye iteshejwe agaciro na komisiyo ishinzwe amatora, uwo muhungu wa Muammar Gaddafi yakomorewe aziyamamariza kuyobora Libya. Urukiko rw'Iseba nirwo rwemeje ko kandidatire ye ifite agaciro adakwiriye kubuzwa uburenganzira bwo kwiyamamaza. Saif el-Islam Gaddafi ku wa 14 Ugushyingo yari yatanze kandidatire nyuma y'iminsi 10 amenyeshwa ko atemerewe kwiyamamariza kuyobora Libya. Ubu inkiko zatesheje agaciro ibyari byatangajwe na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora bemeza ko akwiriye kwiyamamariza kuyobora igihugu mu matora hasaba ko 24 Ukuboza. Amategeko agenga umukandida agomba kwerekana inyandiko igaragaza ko atigeze ahamwa n'ibyaha. Gusa ntihasobanurwa neza ibyo ari byo. Ni mu gihe Saif el-Islam Gaddafi yahamwe n'ibyaha muri 2015. Ku rundi ruhande hari itegeko ryatowe n'inteko Tobruk riha imbabazi Abanyalibiya bose bagize uruhare mu mvururu zabaye mu gihugu muri 2011, ku buryo naryo ubwaryo ryongera urujijo mu miterere y'ikibazo. Urukiko rw'i Tripoli rwari rwaravuze ko ibyaha Saif el-Islam Gaddafi yahamijwe bimwambura uburenganzira kuri izo mbabazi. Mu gihe urukiko rw'Iseba rwo rwatangaje ko nta kintu cyabuza Saif el-Islam Gaddafi kwiyamamaza, bityo kandidatire ye yemewe. Naho muri Kenya, umupolisi yishe 6 barimo n'umugore we arangije arirasa. Umupolisi muri Kenya yarashe umugore we n'abandi bantu 5 arangije nawe arirasa mu gace kitwa Kabete hanze y'umurwa mukuru w'iki gihugu Nairobi. Abaturanyi bavuze ko bumvise urusaku rw'amasasu mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri ruturutse mu rugo rw'uwitwa Benson Imbasi. BBC dukesha inkuru ivuga ko nyuma yo kwica umugore we, umupolisi yasohotse mu rugo akarasa abandi bantu 7. 5 bahise bapfa mu gihe 2 bajyanywe mu bitaro kugira ngo bitabweho. Imbasi nyuma y'umwanya muto nawe yirashe mu ijosi ahita apfa nk'uko polisi yabitangaje. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'ubugenzacyaha DCI yavuze ko uyu mupolisi yari afite imbunda yo mu bwoko bwa AK-47. Mu bishwe harimo abagabo 3 n'umumotari. Habonetse kandi umurambo w'umugore ahabereye ubwo bwicanyi. Polisi yatangaje iperereza ku mpamvu y'ubwo bwicanyi. Aho muri Uganda abana 9 basanganywe Omicron muri Uganda. Abana 9 biganjemo abagenzi baturutse hanze y'igihugu basanganywe ubwoko bushya bwa coronavirus buzwi nka Omicron muri Uganda.
Abarwayi basanganywe Omicron bakuwe muri bagenzi binjira muri Uganda mu bipimo byafatiwe ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Entebbe. Ikigo cyo muri Uganda gikora ubushakashatsi kuri virus, Uganda Virus Research Institute, cyatangaje ko aho bagenzi bari bavuye mu bihugu birimo Nigeria, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Afurika y'Epfo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'Ubuholandi bageze mu gihugu mu ndege za sosiyete y'ubwikorezi zirimo Ethiopian Airways, Uganda Airlines, Kenya Airlines na Airlink ku wa 29 Ugushyingo 2021. Umuyobozi wa Uganda Virus Research Institute Professor Yannock Caleb yabwiye itangazamakuru ko abasanzwe banduye bari mu bandi baturage. Yasabye ko hongerwa igenzura mu kurushaho no gukurikirana ikwirakwira ry'iki cyorezo, ndetse na Minisiteri y'Ubuzima ikihutisha ibikorwa byo gukurikirana abagaragayeho ubwandu. Guverinoma ya Uganda ifite gahunda yo gukomorera ibikorwa byose mu ntangiriro za Mutarama 2022 kugira ngo izamure ubukungu bwayo, ariko iki cyorezo gishobora gutuma iki cyemezo gihindurwa. Coronavirus ihinduranyije yo mu bwoko bwa Omicron yagaragaye bwa mbere muri bihugu bya Botswana na Afurika y'Epfo mu Ugushyingo 2021, imaze kuboneka mu bihugu bitandukanye ku isi hose. Kuva icyo gihe abahanga mu by'ubuzima bagaragaje ko Omicron iteye inkeke, bagaragaza ko ishobora kudacogozwa inkingo za COVID-19 ziri ku isoko. Omicron iteye impungenge ku isi hose kuko kugeza ubu bitazwi neza niba ishobora guhashywa n'inkingo zisanzwe. Ni mu gihe kandi yandura vuba nubwo bitazwi neza ko yica vuba. Mu Burundi abantu 38 bishwe n'inkongi yafashe gereza ya Gitega. Inkongi yadutse muri gereza ya Gitega mu rukera rwo kuri wa kabiri, biravuga ko yishe imfungwa nyinshi izindi zigakomereka. Amakuru dukesha Iwacu, ikinyamakuru cyo mu Burundi, aravuga ko ibice byose byagezwemo n'umuriro uretse ikigenewe abagore. Abantu 38 nibo bamaze kumenyekana ko bapfuye, harimo 12 bishwe no kubura umwuka, abandi 69 bakomeretse cyane. Abatangabuhamya bari ahabereye iyo nkongi bavuze ko abakorerabushake ba Croix Rouge babashije kwinjira muri gereza bagiye gukora ubutabazi. Basohotsemo babuze iyo bacira nayo bamira. Abakomeretse bari bataravanwaho ngo bajyanwe kwa muganga, ahubwo abaforomo n'abaganga bahamagawe kubafasha bishoboka bose, nyamara ngo hari abahitaga basohoka bigaragara ko ibyabaye byabarenze. Imihanda yerekeza muri gereza ya Gitega yari icunzwe n'abashinzwe umutekano barimo abapolisi n'abasirikare. Gereza ngo yaba yari icumbikiye abatari munsi y'igihumbi. Ubuhamya bw'abinjiyemo bavuga ko hapfuye benshi abandi bagakomereka. Gereza yari iherutse gushya muri Kanama, ariko inkongi ihita ihagarikwa byihuse. Abantu 38 nibo bamaze kumenyekana ko bahiriye muri gereza ya Gitega. Naho Vital Kamerhe we yemerewe kurekurwa by'agateganyo. Urukiko rusesa imanza kuri uyu wa mbere rwategetse ko Vital Kamerhe wahoze ari umuyobozi w'ibiro bya perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arekurwa by'agateganyo. Amakuru ava mu nzego z'ubutabera avuga ko agomba gutanga ingwate, kandi akaba asabwa kugira ibindi bintu yubahiriza bitatangajwe kugeza ubu. Nk'uko Radio Okapi dukesha iyi nkuru bivuga, igisigaye ni ukumenyesha nyir'ubwite icyemezo cy'urukiko n'abayobozi ba gereza ya Makala afungiyemo kugira ngo babishyire mu bikorwa. Icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire cyafashwe ku wa 15 Kamena banahanaguyeho Vital Kamerhe icyaha cyo kunyereza umutungo. Ibibanza byose hamwe na miliyoni 7 z'amadolari ari kuri konti ya Kamerhe byarafatiriwe. Vital Kamerhe yagizwe umuyobozi w'ibiro bya perezida Felix Tshisekedi mu Mutarama 2019, aza gufungwa muri Mata 2020. Urukiko rw'i Kinshasa rwamuhanishije igifungo cy'imyaka 20 muri Kamena 2020 n'imirimo y'agahato kubera kunyereza umutungo wa rubanda warengaga
miliyoni 48 z'amadolari y'Amerika. Ikirego yari ahuriyeho n'umunya-Liban Sami Jamal. Amakuru avuga ko n'ubundi Kamere yari amaze igihe ari iwe mu rugo mu buryo bw'ibanga rikomeye. Vital Kamerhe yahoze ari umuyobozi w'ibiro bya Perezida Felix Tshisekedi yemerewe kurekurwa by'agateganyo. Dusubize amaso ku buzima bwa Colonel Gaddafi, igikomerezwa cyashatse kenshi guhaka u Rwanda. Benshi bamufata nk'intwari ya Afurika kuko ubuzima bwe bwose yabumaze ashaka ko Afurika iba imwe, ndetse abasesengura bavuga ko iyo ngingo iri mu byo yazize. Ntawe uzi ukuri kuri ibyo, ikizwi ni uko ku munsi nk'uyu, ndavuga nyine ku itariki 20 z'ukwezi kwa 10, 2011, saa 7 z'amanywa mu mujyi wa Sirte, Colonel Muammar Gaddafi yishwe n'inyeshyamba zari zimaze iminsi zizamukanye n'abaturage bari barambiwe imyaka 40 y'ubutegetsi bwe. Batijwe umurindi n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byibumbiye muri NATO. Kugeza n'ubu urupfu rwa Gaddafi yapfuye rurimo amayobera, gusa kuri internet amashusho ye ya nyuma amugaragaza ku maboko y'inyeshyamba za Conseil National de Transition Sainte zo mu mujyi yakundaga cyane wa Sirte. Yaviranye amaraso umubiri wose azisaba kumugirira impuhwe ntizimurase. Andi mashusho amugaragaza yapfuye yambaye ubusa hejuru, aryamye ku mukeka, ushagawe n'abamaze kumwivugana. Umurambo wa Gaddafi wakoreweho ubufindo, upakirwa ku modoka ya pick-up, inyuma ubikwa muri firigo yahoze ikoreshwa na resitora mu mujyi wa Sirte mbere yo gushyingurwa muri uwo mujyi nyuma y'iminsi 5 yishwe. N'ubu benshi barakibaza iherezo ry'umwe mu bayobozi b'ibikomerezwa Afurika yari ifite, ndetse wajyaga yita umwami w'abami, dore ko icyifuzo cye kwari gushinga Afurika yunze ubumwe akayibera umwami cyangwa umuyobozi. Ambasaderi Professor Joseph Nsengimana yahagarariye u Rwanda mu muryango wa Afurika yunze ubumwe imyaka myinshi, no mu minsi ya nyuma ya Gaddafi yari akiwuhagarariye. Yize kubwira igihe ko uburyo abantu hanze bafataga Gaddafi byari bitandukanye n'abahoranaga nawe muri diplomasi, kuko yasuzuguraga cyane abandi bayobozi ba Afurika. Gaddafi ngo yari umunyagitugu, ari nabyo byatumye benshi bamukuraho amaboko ubwo ingabo za Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa zamumanukiraga zije gufatanya n'inyeshyamba. Ati Gaddafi yari afite icyerekezo yavugaga ko ashakira Afurika yose, ariko icyo cyerekezo cyari gishingiye ku cyifuzo cye cyo kuba igihangange muri Afurika. Ntabwo cyaje ku gitekerezo cya mbere cy'ineza ya Afurika, kuko yabanje gushaka kuyobora umuryango w'ubumwe bw'Abarabu, agenda ashaka kwerekana ubwo buhangange bwe. Abarabu baramunanira, nibwo yaje kubishakira muri Afurika. Gaddafi ari mu bantu bafashije kubyutsa umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri 2002, ndetse yamenyemo amafaranga atagira ingano ngo uwo muryango wongere ukore. Libya yari kimwe mu bihugu 5 bya mbere byateraga inkunga African Union, dore ko 15% by'ingengo y'imari umuryango wakoreshaga mbere y'urupfu rwa Gaddafi byaturukaga muri Libya. Gaddafi kandi yari afite ishoramari ryinshi mu bihugu byinshi bya Afurika, ari nabyo byatumaga ahanini agira ijambo rinini aho anyuze hose. Icyo ategetse abayobozi bakacyumvira. Yasasiwe ibitenge i Nyamirambo ashaka ko u Rwanda rukomeza kumwunamira. Muri Gicurasi y'umwaka w'1985, Gaddafi yasuye u Rwanda, ari nabwo yafunguraga ikigo cy'abayisilamu AC Nyamirambo byamwitiriwe, akahava yemeye n'inkunga yo kubaka umuhanda uva Kimisagara ugera kuri icyo kigo. Zamwita Abdu wari umurinzi kuri icyo kigo yigeze kubwira igihe ko Gaddafi yahawe icyubahiro kitarahabwa undi wese, kugeza ubwo abagore bamuramburiye ibitenge. Na cya gihe Yezu Kristu yinjiraga i Yerusalemu ahetswe n'icyana cy'indogobe. Zamwita agize ati abasilamukazi bashashe ibitenge n'amakanga anyuraho guhera mu Biryogo, bamusabye kuvamo
agenda n'amaguru bamwishimiye bamuririmbira, bamwe abasuhuza mu ntoki. Nubwo benshi bamubonaga mu isura y'umuntu mwiza ukunda Afurika, Ambasaderi Nsengimana avuga ko atari ko byari bimeze, yashakaga ko uwafashije amwunamira atabikora akamurwanya. Ati ni umuntu mbere na mbere yari we wenda kugira ngo abigereho akaba yakumva ko hari ibyo yatanga, ariko ubishyize mu buyobozi bukwiriye. Gaddafi yari umunyagitugu mubi. Gaddafi yari yarashwanye n'abakoloni b'Abanyaburayi guhera mu mwaka w'1988, ubwo yahanuraga indege yabo igahitana abantu 243 mu cyiswe Rokibe bombing. Yarabyiyemereye ndetse no muri 2003 atanga impuzamarira ku miryango bayiguyemo. Ubwiyemezi bwe ku bazungu no mu minsi ye ya nyuma yabugaragaje. Muribuka yigamba ko inyeshyamba zamuteye atari abantu ahubwo ari imbeba, kandi ubwo mu bo yavugaga harimo ingabo za Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza. Mu mwaka wa 2010 ubwo abimukira birabura bari bari kujya mu Burayi ku bwinshi ku buryo bunyuranyije n'amategeko, yarihanukiriye abwira umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kumuha amafaranga akabahagarikira abo bimukira, bitaba ibyo Uburayi bukazisanga butuwe n'abirabura gusa. Uyu munsi Abanyafurika benshi baracyamubona nk'uwazize ubusa, wagambaniwe n'abazungu ndetse n'Abanyafurika bagenzi be. Icyo kibazo nakibajije Ambasaderi Nsengimana impamvu batagerageje kumurwanaho Umunyafurika mugenzi wabo kugeza ubwo ingabo za NATO zimurasiye ku modoka, inyeshyamba zikamwishima hejuru zimupfura imisatsi kugeza zimwishe. Ambasaderi Nsengimana yavuze ko Gaddafi atarashyigikiwe cyane muri African Union kuko yakundaga kubibamo amacakubiri. Yatanze urugero rw'umunsi yigeze gusanga abadiplomate Addis Abeba agasanga badafashwe neza. Ati we yahise atanga igitekerezo ko nta mpamvu twaguma hano, ati reka tubajyane Sirte mbahe umujyi wa Afurika yunze ubumwe aho buri gihugu kizaba gifite residence n'ibiro ku ngengo y'imari ya Libya. Ubwabyo byari uguteranya Abanyafurika, hari Addis niho ku cyicaro, none ati njye ndabyimura. Byose byatumaga atumvikana muri African Union. U Rwanda ruri mu bihugu bya Afurika byamuteye umugongo bwa mbere mu minsi ye ya nyuma, rutitaye ku ishoramari mu bigo by'itumanaho nka Rwandatel, Hotel Meridian n'ibindi. Ikiganiro Perezida Kagame yagiranye na Financial Times mu mwaka wa 2017 yavuze ko Gaddafi yakundaga gushwana bya hato na hato bitewe n'uburyo yiremerezaga. Ati nuko yifuzaga kugaragara nk'umwami wa Afurika, ubundi agategeka abandi babwira ibyo bagomba gukora. Hari ubwo numvaga kubyihanganira binaniye. Hari umunsi Perezida Kagame na Gaddafi bigeze gushwana, Gaddafi amutunga intoki, Kagame amuha agasopo ati nta na rimwe ntuzongere kuntunga urutoki mbwira ibintu nk'ibyo. Ushaka guhaka u Rwanda yari yarabitangiye mbere. Mu mwaka w'1999 Ambasaderi Nsengimana yavuze uburyo uwari perezida w'u Rwanda yagiye mu birori muri Libya we n'itsinda ryamuherekeje bagategwa utwuma dufata amajwi mu byumba Ambasaderi Nsengimana yavuze uburyo uwari perezida w'u Rwanda yagiye mu birori muri Libya we n'itsinda ryamuherekeje bagategwa utwuma dufata amajwi mu byumba bararagamo. Mu mwaka wa 2010 kandi muri ambasade ya Libya mu Rwanda hafatiwe imbunda zari kwifashishwa mu guhungabanya umutekano. Abayobozi benshi ba Afurika bari baramurambiwe. Si u Rwanda gusa rwasaga nk'urumurambiwe kuko abakuru b'ibihugu bya Afurika benshi basaga n'abarambiwe imyitwarire ya Gaddafi.
urugero rwa hafi ni perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, ubwo kuri ubu asigaye amushimagiza nk'utari ukwiriye gupfa urwo yapfuye. Hari inama yabereye muri Uganda muri 2010, bamwe mu barinzi ba Gaddafi bashaka kwinjiza imbunda mu cyumba cyari cyabereyemo inama, aba Museveni bamubera ibamba. Inama irangiye, Museveni na Gaddafi bagaragaye basa nk'abatongana, batumvikana ku buryo ingabo ze zashakaga kwinjiza imbunda mu nama. Habura amezi 3 ngo Gaddafi yicwe, ibihugu byinshi bya Afurika byari byamaze kumukuraho amaboko, birimo n'ibyahoze ari Somambike bye nka Senegal, Mauritania, Liberia, Chad, Gambia n'ibindi. Iminsi ya nyuma ya Gaddafi kandi yamufatanyije n'ubukene kubera gukomanyirizwa impande zose. Loni yari imaze iminsi imufatiye ibihano. Ubucuruzi bwa Libya n'ibindi bihugu burakomanyirizwa ku buryo konti z'icyo gihugu mu mahanga iz'abakiyoboraga zari zifunze. Prophet Nsengimana yavuze ko hari Abanyafurika bamuretse kuko n'ubundi babonaga ntacyo azabagezaho. Ati ntabwo navuga ko Abanyafurika batari bamwishimiye bose cyangwa bari bamwanze bose, ariko ntabwo yari afite isura we yashakaga kwiha. Abanyafurika bamwe babyakiriye uko biri, uko yikururiye, banavuga bati n'ubundi ntacyo yari kuzatumarira kubera ko yazanagamo ayo macakubiri yo muri African Union. Gaddafi asa nk'uwapfuye apfanye na Libya kuko nyuma y'imyaka 10 yishwe, Libya yabuze amahoro. Ubu igihugu kiyobowe na guverinoma ebyiri zidacana uwaka. Gushyira hamwe byarananiranye na ya mahanga badukanye ingoga mu gukuraho Gaddafi yananiwe kumvikana kugira uruhande rumwe ashyigikira rushobora gusubiza ibintu ku murongo. Ngayo nguko rero, Gaddafi ntiyaburaga ahabereye inama za Afurika yunze ubumwe, dore ko igihugu cye cyari mu bya mbere bitera inkunga uwo muryango. Gaddafi yashatse kenshi gukoresha African Union mu nyungu ze bwite, ndetse yigeze gusaba ko icyicaro cyayo cyava muri Ethiopia kikajya muri Libya. Gaddafi yamaze imyaka 40 ku butegetsi, afatwa nk'umwe mu bayobozi bakomeye muri Afurika. Gaddafi yishwe hashize amezi 8 hatangiye imyigaragambyo mu gihugu cye ishyigikiwe n'ibihugu by'i Burayi na Amerika. Gaddafi asoma agatabo yiyandikiye kazwi nka Green Book, kafatwaga nk'itegeko nshinga rya Libya. Abakobwa bazwi nka Amazons barindaga Gaddafi aho agiye hose. Mu myigaragambyo yaganishije ku iyicwa rye, abigaragambya basabaga ko Gaddafi ava ku butegetsi, ariko we akababera ibamba. Reka ngusuhuze kandi gushimire kuba uduteze yombi. Reka tugaruke ku makuru handitse mu binyamakuru bitandukanye, yaba uyu munsi ndetse n'ejo hashize. Inkuru rero iri ku gihe.com ivuga ngo u Rwanda rwitabiriye imurikabikorwa ry'ubukerarugendo i Cannes. U Rwanda rwitabiriye imurikabikorwa mpuzamahanga mu bukerarugendo riri kubera mu mujyi wa Cannes mu Bufaransa, aho ari icyo gihugu Afurika kimaze kwitabira iri murikabikorwa inshuro 5. Iri murikabikorwa rizwi nka International Luxury Travel Market ILTM ryatangiye ku itariki ya 6 Ukuboza rikazarangira ku itariki ya 9 uku kwezi, aho ribera mu nyubako isanzwe yakira ibikorwa bikomeye bya Parade Festival. Urwego rw'igihugu rw'ubukerarugendo RDB ari narwo rufite ubukerarugendo mu nshingano zarwo, rukaba ari rwo ruhagarariye u Rwanda. Iri murikabikorwa rihuza abaguzi, abagurisha n'abafatanyabikorwa mu bijyanye n'ubukerarugendo baturutse hirya no hino ku isi. U Rwanda ruhagarariwe n'abagurisha serivisi z'ubukerarugendo bigenga, baryitabiriye babifashijwemo na leta binyuze muri RDB.
Itsinda ry'Abanyarwanda bitabiriye imurikabikorwa ry'ubukerarugendo rigizwe Aimable Rutagarama uyobora Plus Tours and Travels, Manzi Kayihura uyobora Thousand Hills Africa, Yves Shirimumu uhagarariye ishami ry'ubukerarugendo mu rugaga rw'abikorera PSF, Chantal Uwase Kabagambe uhagarariye Eco Community Tour and David Ritingikanga uhagarariye Songa Africa. Hari kandi Eugene Nshimiyimana uhagarariye Africa Journeys, Michael Allison uhagarariye Ubelax Safaris, Magan Beshet uhagarariye Mapendano Voyage, Kevin James uhagarariye Volcano Safaris na Robert Gakimbiri uhagarariye Primer Safaris. Ukigera aho u Rwanda rwerekanira ibikorwa by'ubukerarugendo wakirwa n'amashusho meza agaragaza ubwiza bw'u Rwanda, ndetse ukahabonera umusobanuro bw'uburyo wasura u Rwanda wifashijwemo n'abahagarariye ibigo bitanga serivisi z'ubukerarugendo mu Rwanda. Umuyobozi w'ishami ry'ubukerarugendo muri PSF Aimable Rutagarama yavuze ko ibi bikorwa bigaragaza ubushake bw'u Rwanda mu kuzamura ubukerarugendo bwarwo. Ati turi hano kugira ngo duhure n'abandi bikorera muri uru rwego ruhanitse kugira ngo u Rwanda narwo rugaragare muri ruhando rw'amahanga. Ubukerarugendo bwacu turashaka gukomeza kubuteza imbere kurushaho. Ni byiza rero kuba hano cyane muri ibi bihe bitoroshye kubera iki kibazo cya COVID-19 binatuma kandi duhura tukaganira n'ibihugu byinshi byo ku isi, tukababwira u Rwanda mu rwego rwo kugirana imikoranire irambye. Yasobanuye ko abitabiriye iri murikabikorwa ari itsinda rigizwe n'ibigo bigurisha serivisi z'ubukerarugendo bihuriye mu rugaga rw'abikorera RTTAPSF, aho buri wese avuga ariko akanerekana serivisi ashobora gutanga. Uruhande rwa RDB Filbert Ndandari yavuze ko ibikorwa nk'ibi bishobora kuzahura ubukerarugendo bw'u Rwanda bwazahajwe na COVID-19. Ati ILTM ihuriro ry'abaguzi n'abagurisha ba serivisi z'ubukerarugendo buhanitse nk'uko izina ribivuga ni Relax Travel. Igikorwa kije mu bihe isi yose yagezweho bikomeye ingaruka ikibazo cya COVID-19. Anavuga ko iki gikorwa kitezweho gutiza umurindi ubukerarugendo bw'u Rwanda. Yongeyeho ko iri murikabikorwa ari umwanya mwiza wo kumenyana n'abandi bamurika. Ati iri murika ry'ubukerarugendo ni urubuga rwo guhura n'abikorera muri uru rwego baturutse impande zose z'isi, tugaragaza u Rwanda nk'ahantu nyaburanga ku ruhando mpuzamahanga, bityo tugatangira gukorana nabo mu kohereza ba mukerarugendo mu Rwanda, ndetse bagatangira gukorana n'abikorera mu Rwanda mu gihe kirambye. Iki gikorwa rero kitezweho gufasha kuzahura ubukerarugendo. Ku ruhande rwa Uwase Chantal Kabagambe uyobora Eco Community Tour yavuze ko iki gikorwa kibasha kumenyekanisha ibikorwa byabo. Ati iri murika ry'ubukerarugendo nitabiriye ikanesi ryatangiye neza kuko inama zose abo turi guhura mu biganiro biratanga umusaruro rwose, kuko bose bishimiye ibyo nkora kandi biteguye kuza mu Rwanda. U Rwanda rwerekanira harangwa n'ibirango bya Visit Rwanda. Iyo mu bikorwa riri kubera mu nyubako ya Paris Festival. Abantu batandukanye bari kwakirwa hari kwerekanira ibikorwa by'ubukerarugendo bw'u Rwanda. Iri murikabikorwa riri kubera mu mujyi wa Cannes mu Bufaransa. U Rwanda ruri kwerekanira ibikorwa, hari abantu benshi bari kuza gusobanuza ibijyanye n'u Rwanda. Abahagarariye u Rwanda baruruka mu bigo bitanga serivisi z'ubukerarugendo. Iri murikabikorwa rizamara iminsi 4. Iri murikabikorwa riri kwitabirwa n'abantu benshi batandukanye. Ni nkuru igezweho rero. Dr Sabin Nsanzimana uyobora RBC yahagaritswe. Dr Nsanzimana Sabin yahagaritswe by'agateganyo ku mwanya w'umuyobozi wa RBC nk'uko tubikesha ikinyamakuru igihe.com.
Itangazo ryaturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe niryo ryemeje ko uyu muyobozi yahagaritswe kugira ngo abanze yisobanure ku byo akurikiranyweho. Yisobanure ku byo akurikiranyweho nyine. Muri Nyakanga 2019 nibwo Dr Sabin Nsanzimana yagizwe umuyobozi mukuru wa RBC asimbuye Dr Ikongo Jeannine. Ntabwo impamvu zatumye ahagarikwa by'agateganyo zigeze zitangazwa. Dr Nsabimana Sabin afite ubunararibonye mu bijyanye na porogaramu zo kurwanya sida, gukora igenamigambi muri iyo ngeri y'ubushakashatsi ku bufasha bukwiriye guhabwa abantu babana n'iyi virusi. Afite master's degree mu bijyanye n'indwara z'ibyorezo yakuye muri Kaminuza y'u Rwanda, ndetse afite n'impamyabumenyi y'ikirenga yakuye muri Kaminuza ya Basel mu Busuwisi. Muri iyo ngeri yabaye umwarimu wungirije muri Kaminuza y'Ubuvuzi Rusange UGHE, ndetse yigishije no muri Kaminuza y'u Rwanda. Itangazo riragira riti hashingiwe ku biteganywa n'Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015, cyane cyane mu ngingo yaryo ya 112 pe. None kuwa 7 Ukuboza 2021 Dr Sabin Nsanzimana yabaye ahagaritswe ku mwanya w'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kubera ibyo agomba kubazwa akurikiranyweho. Izina rya Perezida wa Repubulika Paul Kagame, Dr Edouard Ngirente Prime Minister niwe wasinye kuri iri tangazo. Ikindi twavuga hari inkuru ivuga ko u Rwanda n'Ubushinwa byemeranyijwe kudasoresha kabiri abashoramari babikoreramo. N'inkuru n'ubundi iri ku gihe.com, reka tuyibasomere nayo. Leta y'u Rwanda n'Ubushinwa byashyize umukono ku masezerano agamije kudasoresha kabiri abashoramari b'Abanyarwanda bakorera mu Bushinwa n'Abashinwa bakorera mu Rwagasabo. Aya masezerano yasinywe azatuma umushoramari w'Umushinwa ukorera mu Rwanda adasoreshwa mu gihugu ari gukoreramo ngo anasoreshwe n'igihugu akomokamo, ahubwo azajya asora mu gihugu kimwe, cyane cyane icyo akoreramo. Ibi ni nako bizagenda no ku Banyarwanda bakorera mu Bushinwa. Amasezerano yashyizweho umukono kuri uyu wa kabiri tariki ya 7 Ukuboza 2021. Uruhande rw'u Rwanda rwari ruhagarariwe na Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Dr Uzziel Ndagijimana, mu gihe Ubushinwa bwari buhagarariwe na Ambasaderi wabwo mu Rwanda Ho Hongwei. Minisitiri Dr Uzziel Ndagijimana yavuze ko amasezerano azatuma Abashinwa bashora imari mu Rwanda biyongera bitewe n'uko bazaba batagisoreshwa kabiri. Ati Ubushinwa ni igihugu kinini, ni igihugu gifite isoko rinini rya mbere ku isi. Muri amasezerano nabo tubifitemo inyungu ikomeye cyane, kubera ko hazatuma ibigo n'abashoramari bo mu Bushinwa baza gukorera mu Rwanda, kubera ko muzi ko bakoreraga hano tukabasoresha bagera iwabo nabwo bagasora. Uretse ibijyanye n'aya masezerano, u Rwanda n'Ubushinwa byanemeranyijwe ko bizajya bihanahana amakuru hagamijwe gukumira inyerezwa ry'imisoro. Ambasaderi w'Ubufaransa, ndavuga Ubushinwa mu Rwanda, Ho Hongwei, yijeje ko nyuma yo gusinya amasezerano umubare w'Abashinwa bashora imari mu Rwanda uzazamuka. Ibi ngo babishingira ku kuba ariko byagenze mu bindi bihugu bagiye basinyana amasezerano nk'aya. Ati u Rwanda ni igihugu cy'126 gisinye amasezerano nk'aya n'Ubushinwa, '125 twayasinyanye n'ibindi bihugu. Aya masezerano yose yateje imbere umubano w'Ubushinwa n'ibyo bihugu bindi. Ndizera ko gusinya amasezerano nk'aya azateza imbere ishoramari mu mpande zombi. U Rwanda rumaze gusinyana amasezerano nk'aya n'ibihugu 15, gusa Minisitiri Ndagijimana yavuze ko bari kugirana ibiganiro n'ibindi bihugu ku buryo mu minsi mike ruzaba rumaze gusinyana n'ibigera kuri 45. Minisitiri w'Intebe n'Igenamigambi Dr Uzziel Ndagijimana yaganiriye n'Ambasaderi w'Ubushinwa mu Rwanda
Abo Hongwei. Leta y'u Rwanda n'Ubushinwa byasinyanye ko amasezerano agamije gusoresha kabiri abashoramari b'Abanyarwanda bakorera mu Bushinwa n'Abanyashinwa bakorera mu Rwanda. w'Ubushinwa mu Rwanda Lao Hongwei yashyira umukono kuri aya masezerano na Minisitiri Ndagijimana yavuze ko aya masezerano azarushaho kureshya abashoramari b'Abashinwa. Nyuma y'uko kandidatire ye iteshejwe agaciro na komisiyo ishinzwe amatora, umuhungu wa Muammar Gaddafi yakomorewe aziyamamariza kuyobora Libya. Urukiko rw'Iseba nirwo rwemeje ko kandidatire ye ifite agaciro adakwiriye kubuzwa uburenganzira bwo kwiyamamaza. Saif el-Islam Gaddafi ku wa 14 Ugushyingo yari yatanze kandidatire nyuma y'iminsi 10 amenyeshwa ko atemerewe kwiyamamariza kuyobora Libya. Ubu inkiko zatesheje agaciro ibyari byatangajwe na komisiyo y'igihugu y'amatora yemeza ko akwiriye kwiyamamariza kuyobora igihugu mu matora hasaba ku 24 Ukuboza. Amategeko agenga umukandida agomba kwerekana inyandiko igaragaza ko atigeze ahamwa n'ibyaha, gusa ntihasobanurwa neza ibyo ari byo. Ni mu gihe Saif el-Islam Gaddafi yahamwe n'ibyaha muri 2015. Ku rundi ruhande hari itegeko ryatowe n'inteko Tobruk riha imbabazi abanyalibiya bose bagize uruhare mu mvururu zabaye mu gihugu muri 2011, ku buryo naryo ubwaryo ryongera urujijo mu miterere y'ikibazo. Urukiko rw'i Tripoli rwari rwaravuze ko ibyaha Saif el-Islam Gaddafi yahamijwe bimwambura uburenganzira kuri izo mbabazi. Mu gihe urukiko rw'Iseba rwo rwatangaje ko nta kintu cyabuza Saif el-Islam Gaddafi kwiyamamaza, bityo kandidatire ye yemewe. Naho muri Kenya umupolisi yishe 6 barimo n'umugore we arangije arirasa. Umupolisi muri Kenya yarashe umugore we n'abandi bantu 5 arangije nawe arirasa mu gace kitwa Kabete hanze y'umurwa mukuru w'iki gihugu Nairobi. Abaturanyi bavuze ko bumvise urusaku rw'amasasu mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri ruturutse mu rugo rw'uwitwa Benson Imbasi. BBC dukesha inkuru ivuga ko nyuma yo kwica umugore we umupolisi yasohotse mu rugo akarasa abandi bantu 7. 5 bahise bapfa mu gihe 2 bajyanywe mu bitaro kugira ngo bitabweho. Imbasi nyuma y'umwanya muto nawe yirashe mu ijosi ahita apfa nk'uko polisi yabitangaje. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'ubugenzacyaha DCI yavuze ko uyu mupolisi yari afite imbunda yo mu bwoko bwa AK-47. Mu bishwe harimo abagabo 3 n'umumotari. Habonetse kandi umurambo w'umugore ahabereye ubwo bwicanyi. Polisi yatangaje iperereza ku mpamvu y'ubwo bwicanyi. Aho muri Uganda abana 9 basanganywe Omicron muri Uganda. Abana 9 biganjemo abagenzi baturutse hanze y'igihugu basanganywe ubwoko bushya bwa coronavirus buzwi nka Omicron muri Uganda. Abarwayi basanganywe Omicron bakuwe muri bagenzi babo binjira muri Uganda mu bipimo byafatiwe ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Entebbe. Ikigo cyo muri Uganda gikora ubushakashatsi kuri virus, Uganda Virus Research Institute, yatangaje ko aho abagenzi bari bavuye mu bihugu birimo Nigeria, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Afurika y'Epfo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'Ubuholandi bageze mu gihugu mu ndege za sosiyete y'ubwikorezi zirimo Ethiopian Airways, Uganda Airlines, Kenya Airlines na Airlink. Ku wa 29 Ugushyingo 2021, umuyobozi wa Uganda Virus Research Institute Professor Yannock Caleb yabwiye itangazamakuru ko abasanzwe banduye bari mu bandi baturage. Yasabye ko hongerwa igenzura mu kurushaho no gukurikirana ikwirakwira ry'iki cyorezo, ndetse na Minisiteri y'Ubuzima ikihutisha ibikorwa byo gukurikirana abagaragayeho ubwandu. Guverinoma ya Uganda ifite gahunda yo gukomorera ibikorwa byose mu ntangiriro za Mutarama 2022 kugira ngo izamure ubukungu bwayo, ariko iki cyorezo gishobora gutuma iki cyemezo gihindurwa.
coronavirus ihinduranyije yo mu bwoko bwa Omicron yagaragaye bwa mbere muri bihugu bya Botswana na Afurika y'Epfo mu Ugushyingo 2021, imaze kuboneka mu bihugu bitandukanye ku isi hose. Kuva icyo gihe abahanga mu by'ubuzima bagaragaje ko Omicron iteye inkeke, bagaragaza ko ishobora kudacogozwa inkingo za COVID-19 ziri ku isoko. Omicron iteye impungenge ku isi hose kuko kugeza ubu bitazwi neza niba ishobora guhashywa n'inkingo zisanzwe. Ni mu gihe kandi yandura vuba nubwo bitazwi neza ko yica vuba. Mu Burundi abantu 38 bishwe n'inkongi yafashe gereza ya Gitega. Inkongi yadutse muri gereza ya Gitega mu rukera rwo kuri wa kabiri, biravugwa ko yishe imfungwa nyinshi izindi zigakomereka. Amakuru dukesha Iwacu, ikinyamakuru cyo mu Burundi, aravuga ko ibice byose byagezwemo n'umuriro uretse ikigenewe abagore. Abantu 38 nibo bamaze kumenyekana ko bapfuye, harimo 12 bishwe no kubura umwuka, abandi 69 bakomeretse cyane. Abatangabuhamya bari ahabereye iyo nkongi bavuze ko abakorerabushake ba Croix Rouge babashije kwinjira muri gereza bagiye gukora ubutabazi. Basohotsemo babuze iyayo bacira nayo bamira. Abakomeretse bari bataravanwaho ngo bajyanwe kwa muganga, ahubwo abaforomo n'abaganga bahamagawe kubafasha bishoboka bose, nyamara ngo hari abahitaga basohoka bigaragara ko ibyabaye byabarenze. Imihanda yerekeza muri gereza ya Gitega yari icunzwe n'abashinzwe umutekano barimo abapolisi n'abasirikare. Gereza ngo yaba yari icumbikiye abatari munsi y'igihumbi. Ubuhamya bw'abinjiyemo bavuga ko hapfuye benshi abandi bagakomereka. Gereza yari iherutse gushya muri Kanama, ariko inkongi ihita ihagarikwa byihuse. Abantu 38 nibo bamaze kumenyekana ko bahiriye muri gereza ya Gitega. Naho Vital Kamerhe we yemerewe kurekurwa by'agateganyo. Urukiko rusesa imanza kuri uyu wa mbere rwategetse kuri uyu wa mbere ko Vital Kamerhe wahoze ari umuyobozi w'ibiro bya perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arekurwa by'agateganyo. Amakuru ava mu nzego z'ubutabera avuga ko agomba gutanga ingwate kandi akaba asabwa kugira ibindi bintu yubahiriza bitatangajwe kugeza ubu. Nk'uko Radio Okapi dukesha iyi nkuru bivuga, igisigaye ni ukumenyesha nyir'ubwite icyemezo cy'urukiko n'abayobozi ba gereza ya Makala afungiyemo kugira ngo babishyire mu bikorwa. Icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire cyafashwe ku wa 15 Kamena banahanaguyeho Vital Kamerhe icyaha cyo kunyereza umutungo. Ibibanza byose hamwe na miliyoni 7 z'amadolari ari kuri konti ya Kamerhe byarafatiriwe. Vital Kamerhe yagizwe umuyobozi w'ibiro bya perezida Felix Tshisekedi mu Mutarama 2019, aza gufungwa muri Mata 2020. Urukiko rw'i Kinshasa rwamuhanishije igifungo cy'imyaka 20 muri Kamena 2020 imirimo y'agahato kubera kunyereza umutungo wa rubanda warengaga miliyoni 48 z'amadolari y'Amerika. Ikirego yari ahuriyeho n'umunya-Liban Sami Jamal. Amakuru avuga ko n'ubundi Kamerhe yari amaze igihe ari iwe mu rugo mu buryo bw'ibanga rikomeye. Vital Kamerhe wahoze ari umuyobozi w'ibiro bya perezida Felix Tshisekedi yemerewe kurekurwa by'agateganyo. Dusubize amaso ku buzima bwa Colonel Gaddafi, igikomerezwa cyashatse kenshi guhaka u Rwanda. Benshi bamufata nk'intwari ya Afurika kuko ubuzima bwe bwose yabumaze ashaka ko Afurika iba imwe, ndetse basesengura bavuga ko iyo ngingo iri mu byo yazize. Ntawe uzi ukuri kuri ibyo, ikizwi ni uko ku munsi nk'uyu, ndavuga nyine ku itariki 20 z'ukwezi kwa 10 2011, saa 7 z'amanywa mu mujyi wa Sirte, Colonel Muammar Gaddafi yishwe n'inyeshyamba zari zimaze iminsi zizamukanye n'abaturage bari barambiwe imyaka 40 y'ubutegetsi bwe. Batijwe umurindi n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byibumbiye muri NATO. Kugeza n'ubu urupfu rwa Gaddafi yapfuye rurimo amayobera. Gusa kuri internet amashusho ye ya nyuma
amugaragaza ku maboko y'inyeshyamba za Conseil National de Transition Sainte z'umujyi yakundaga cyane wa Sirte, yaviranye amaraso umubiri wose azisaba kumugirira impuhwe ntizimurase. Andi mashusho amugaragaza yapfuye yambaye ubusa hejuru aryamye ku mukeka, ashagawe n'abamaze kumwivugana. Umurambo wa Gaddafi wakoreweho ubufindo upakirwa ku modoka ya pick-up, nyuma ubikwa muri firigo yahoze ikoreshwa na resitora mu mujyi wa Sirte mbere yo gushyingurwa muri uwo mujyi nyuma y'iminsi 5 yishwe. N'ubu benshi baracyibaza iherezo ry'umwe mu bayobozi b'ibikomerezwa Afurika yari ifite, ndetse wajyaga yiyita umwami w'abami, dore ko icyifuzo cye kwari gushinga Afurika yunze ubumwe akayibera umwami cyangwa umuyobozi. Ambasaderi Professor Joseph Nsengimana yahagarariye u Rwanda mu muryango wa Afurika yunze ubumwe imyaka myinshi, no mu minsi ya nyuma ya Gaddafi yari akiwuhagarariye. Yize kubwira igihe ko uburyo abantu hanze bafataga Gaddafi byari bitandukanye n'abahoranaga nawe muri diplomasi, kuko yasuzuguraga cyane abandi bayobozi ba Afurika. Gaddafi ngo yari umunyagitugu, ari nabyo byatumye benshi bamukuraho amaboko ubwo ingabo za Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa zamumanukiraga zije gufatanya n'inyeshyamba. Ati Gaddafi yari afite icyerekezo yavugaga ko ashakira Afurika yose, ariko icyo cyerekezo cyari gishingiye ku cyifuzo cye cyo kuba igihangange muri Afurika. Ntabwo cyaje ku gitekerezo cya mbere cy'ineza ya Afurika, kuko yabanje gushaka kuyobora umuryango w'ubumwe bw'Abarabu, agenda ashaka kwerekana ubwo buhangange bwe. Abarabu baramunanira, nibwo yaje kubishakira muri Afurika. Gaddafi ari mu bantu bafashije kubyutsa umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri 2002, ndetse yamenyemo amafaranga atagira ingano ngo uwo muryango wongere ukore. Libya yari kimwe mu bihugu 5 bya mbere byateraga inkunga African Union, dore ko 15% by'ingengo y'imari umuryango wakoreshaga mbere y'urupfu rwa Gaddafi byaturukaga muri Libya. Gaddafi kandi yari afite ishoramari ryinshi mu bihugu byinshi bya Afurika, ari nabyo byatumaga ahanini agira ijambo rinini aho anyuze hose, icyo ategetse abayobozi bakacyumvira. Yasasiwe ibitenge i Nyamirambo ashaka ko u Rwanda rukomeza kumwunamira. Muri Gicurasi y'umwaka w'1985, Gaddafi yasuye u Rwanda, ari nabwo yafunguraga ikigo cy'abayisilamu AC Nyamirambo byamwitiriwe, akahava yemeye n'inkunga yo kubaka umuhanda uva Kimisagara ugera kuri icyo kigo. Nzamwita Abdu wari umurinzi kuri icyo kigo yigeze kubwira igihe ko Gaddafi yahawe icyubahiro kitarahabwa undi wese, kugeza ubwo abagore bamuramburiye ibitenge. Na cya gihe Yezu Kristu yinjiraga i Yerusalemu ahetswe n'icyana cy'indogobe. Nzamwita yagize ati abasilamukazi bashashe ibitenge n'amakanga anyuraho guhera mu Biryogo, bamusabye kuvamo agenda n'amaguru, bamwishimiye bamuririmbira, bamwe abasuhuza mu ntoki. Nubwo benshi bamubonaga mu isura y'umuntu mwiza akunda Afurika, Ambasaderi Nsengimana avuga ko atari ko byari bimeze, bashakaga ko uwafashije amwunamira atabikora akamurwanya. Ati ni umuntu mbere na mbere yari we wenda kugira ngo abigereho akaba yakumva ko hari ibyo yatanga, ariko ubishyize mu buyobozi bukwiriye. Gaddafi yari umunyagitugu mubi. Gaddafi yari yarashwanye n'abakoloni b'Abanyaburayi guhera mu mwaka w'1988, ubwo yahanuraga indege yabo igahitana abantu 243 mu cyiswe Rokibe bombing. Yarabyiyemereye, ndetse no muri 2003 atanga impuzamarira ku miryango bayiguyemo. Ubwiyemezi bwe ku bazungu no mu minsi ye ya nyuma yabugaragaje. Muribuka yigamba ko inyeshyamba zamuteye atari abantu, ahubwo ari imbeba, kandi ubwo mu bo yavugaga hari harimo ingabo za Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza.
Umwaka wa 2010 ubwo abimukira birabura bari bari kujya mu Burayi ku bwinshi ku buryo bunyuranyije n'amategeko, yarihanukiriye abwira umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kumuha amafaranga akabahagarikira abo bimukira, bitaba ibyo Uburayi bukazisanga butuwe n'abirabura gusa. Uyu munsi Abanyafurika benshi baracyamubona nk'uwazize ubusa, wagambaniwe n'abazungu ndetse n'Abanyafurika bagenzi be.